Anya laki din! Si kanti mangidagas ka ni Amara ije pagadalan lakay. Siya kunti mangidagasken ko ana. Iso na laeng, taano sam ama pansukunan no aldaw amal pasti klase da. Wen lakay, itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Ano sam timang sukon ken ko ana akaduampay ni bunso bakit? Wen ka di lakay, anya lakit din. Nadagsin mo't ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na iya school. Lakay, basic lada kita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipaawir ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dayta bakit? Iso nga awan problema iti dayta lakay. Basic kunak tumat. Anya lakit din. Anya matanday talang am ikam. Ha? Apay mare? Apay, awan sarming yu ijay balayo. Tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan. Kas kalakaan anak atakong. Ha? Apay mare? Kita ang manday talangam. Kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan mare? Kat pud numat. Hay, apaw. Uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Una yun ni Panyang, no makasaugan ka, kunamot lalo, ay na! Ay, isupay Sapay no agsasaw kat dire-diretso. Awan preno tingiwat na. Ay bay amon mare, saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po nga minmat nga agpa-apektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare? Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao, no diti pa nang ibabada iti padada. Launay, mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya lakit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol di rupa na, tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti dayja babae? Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wan nga rod, mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hoa! Imbagam kumaakan ko na, nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno timbagat. Inal daw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang ama pa ni jay pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iti pagadalan. Ay na, nagdulpet da kitaan. Madlawasaan analabaan dagiti shoes da. Iso asaan man na sumanauday ya Panyang. Tama nga no patayabag ti banga-banga na anya lakit din. Duapay lang ti anak na. Ngam kaslamat ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro, kaslanton takong ababoy. Si kakit di mat mare, amang ano adda makangagan ka, narigatan. Kat, anya ko man no adda makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapud numot. Anya, nakauyaw ka matin mare. Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagak laang tipud no anakitak.
Agro-pro pa talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akas laawan inada. Anya? Amerism ka diti imbagak mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akas laawan mangay aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga oray kasla katulong ti inada ako nam. Ngam sila ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayje amiya ko naktumat. Nay, apay manin aya. Anya manin di panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulap ko. Kayat ko atong paan dayje a babae. Apaw, nasabat mo itay. Ngam saan mo matatinong pangarod. Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Nagpaiso ka mutlaang. Tinungpam ko maitayan Ay, sumanao ka. May sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti unget ko. Nanyalaki din. Kit agungot ka lata. Awan mit parikot iti day ta. Doray man agkisew ka iti unget mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Nya ti makagapaw. No apay akas ta unay ti pungtot mo. Siguro basol mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na mare. Ay, wan mare, apay kit din asaan? Uho, pagarup na siguro nga iso ti kanunongak. Ngam ay, nagbiddo ti loko apanyang. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado agas taon ay manantigura na ken ka. Hay, awan bibiyang ko kunak tumat. Oray manuguraan nak iti tong palbiyak. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan mare. Husto ka iti daytang imbagam. Hay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam itikas jay nga ugali na, ay naapaw, jaklamon. Sabagay madgadi Ay, kundi uyaw tumat. Nga misuan mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuana, surun kon. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wanag pa'y sumare. Kita ti sapatos da. Jay maysa, narakrakan. Jay mat sapatos ti maysa, madlaw asaan anay lablaba. Ay, Diyos mio, marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Tasaan naman lama si kaso dagiti anak na. Nakunapay ni manang lani kanyak idi na minsan, adda kanukuto na day tababae nga anak na. Anya? Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Husto ka iti day nga imbagam mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto kadagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio. Kundi uyaw, ngam di namat maasikaso ti anak na. Kasla awan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha?
Adala kayat ko asalod-soden man, kumare. Anya nga hindi ta pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko anagawid iji balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalod-sodag no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga? Saan na anay bagakan ka gaputaan mo na abasol na? Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang akasla ka no aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni ikang, kumare? Wan, sangon-sango nga imbaga na day ta pare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni ikang, ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Uyawan na ni ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo, akaslaawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka ni Mia. Ngam si ka magamdakin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga ni ikang. Akas la katulong ka dagiti anak na. Alaman? Kuha? Ay naapo, panyang. Naguyaw ka itipada mataaw. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas la katulong tilangan ni ikang. At least tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Sika ngay, mas asikasom ka di itinasaya dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa apastrakan ida iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Ken oray sana nalaban ti sapatos kas kadabagda. Ay. No ni ikang, ket kasla katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo mait, kasla awan inada mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mama panaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na, marakrak-rak pa yan. Kena ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan makita ni Panyang. Ibaga na kan kaakas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom iday tinasayaan. Ay wan kan saan akinuto ni Amara, nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan anadulpot akitaan dagiti anak ko. May labak ti sapatos kan bado na itinasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan namat makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi. Amuam si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay mapanda iya pagadalan. Si kakit di mat mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo, ngam dagiti anak mo, kasla awan inada. Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat. Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo, unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada, Taure at dagalang dito balayo, nadalos ti kawus mo, ka nakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo, ay, diya mo. Kwa? Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo, anya lakit din. Si
Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyang kan ka, iti dayta nga imbagam mare. Ni Panyang agsakit tinakam na kanya? Aha! Tupay iti awanan ba na babae? Anya? Ay, sika talaga. Kat, pudno matimbagbaga kan kuwan na. Idi nga min binagak day jay a babae. Ay na! Kasta unay kanu arurod na kuna nila kay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami ijay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na kan ka. Ibaga na lang ang na sakit tinakam na. Tailipak ko daytoy kinalyo adakulap ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kinkuhan ako nagtumat. Iso titawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalik-liklikan nakmatang. Ha? Ay, saan, Mare? Ha? Lislisyan ka laang. Tama nga no ibagamanan kanya akaslaak katulong. Nang runa kat sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mat mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanyak. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Anyat ibagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akaslaawan inada. Ha? Pasensya ka kuman mare, no anya tinaibagak itikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, Mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita, si Kante mababain ko ni Ikang iti kasdyan na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin no nasaya, day tanging kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak mo ten iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidam? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka. Ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam? Ti anak ta, tinto na ram. Ayos lang nga grupa ka katulong. Lucky day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.